Hello loite ho nadam jingu hinam tun hin sa Korean movie Recall kiti 2021 kumak release si na sai kitaw hite. Hichi film hin IMDb rating in 10 la 6.7 anamu zawin hi. A film ki parachun Sojin kitinu nasata kisu kha azi achun hospital a chu kimu in Dr. Ho thulut dungzuya amanu hi hiking gamwa chi na amon khana ki le tha ani kisu kha hi. Vangsit ta chu amanu hi hungdam do ta jongle alu ani ki ha su kha ji achun phat chi sa ho kha cha anagyal do zo ta ponte chuin azen doctor nu in Madam Sojin khatu sai hi na za hi le namit cha sa in lang chu jongle na ji pa na het na layam tin anadong tai azipa ji hun hung ki hin na yin Sojin hin phat chi sa ho le azipa ki san ana he mil phat nin azipa jihun jong lungnum mo ta le thasita chun anakap ta na hi hiti chun ni za nam khat chu na chi tan Sojin jong hungdam do tai a hi wangin phachi sa ho alung thima chun kha cha anagyal do thei nai poi phachi sa ho agyal do na thei dingin jihunin azinu chu diary khat avet sa ta na hi le ama nun jong nu le pa nei lo orphan pen pi ula naw nei lo a hi ti chu a hin ki het tai hichi thu ho hin he zo chun Sojin in azipa koma nangin kai koma kalung si ne nati masat ni chu iti ham tin anadong ta na hi le azipa jong chom khat na ki gelin hichi wang chu ka heta poi kichen masang jong a hi pon kichen zo jong a hi poi phar khat le wang nangin jong na hin gel do tho tho ding a hi ati in to na ana so ta na hi aba na chun hospital a ko na Sojin discharge boarding ni chu hong hitan achuti pha na chun azipa jihunin in chu ana he in thilho jong aki koi na dinga ana koi gam tai phar khat laya Sojin in painting ana data jong chu azipa in bang chun ana ta tan alang khalanga Sojin accident atunia ki patna in lang ahong ki lena apat ni chu ana hi na hi he chun jihunin thilho chu in sung langa ana hlo nin azinu chu gari koma ana sa tai azinu lunggel nup na ding ati je chun in sung langa kek kating bolding jong anati ta na hi alang khana Sojin in azipa nga sangin ati in building sung langa lut ding chun lifa hung tawin 10 floor lang zone ding chun hung tai hichipe ta chun light na hung mit ta na hi le leave jong hiti chun ani ki khamdan ta na hi hichi chun Sojin alungim walzi in tola chun ana hlutai hichipe ta chuna langkhat langa jihunin azinu pam langa na lai ati a hin gyal do in ahung do ta na hi le lai cho hung tha wa ki tan hichi achun azinu tola anaki zam a hin mu in sung langa a hin puilu tai chamkhat zawin Sojin jong alup na aku na chun ahung khang ta na hi amani ji cha hen Canada gamchi ding ati hun pha nin azing ni khun jihun immigration office chun agachi tai phat masa ki pana azinun Canada gama chending anati hi in accident atu zia anachi theilo honda na hi tua Sojin hungdam do pha na Canada gama chi ding anati honda na hi tai alang khana Sojin pam langa po do ding ati je chun li fa chun hungkum ta na hi le third floor chun numai chapang khat to akisu to tai hichun Sojin in numai chapang nu chu hopi ding aga tia hi le numai chapang nu chun ima don but lawin thip chana chun ana ta na hi lungdon ta kha chu chapang nu beng aki hon ji a aga kha pi chun chapang nu hi cham kha zo le garin ata kha ding tabang a hin mu in hichi amu chun ama nun jong ka thil mu hi pi ham tin alungdong hle jing tai hiti chun ama nun jong gin mo na khat na nei pha nin chapang nu nung chu hin zui ta na hi le injua thilmu tabang bang chu a hin mu panta na hi chapang nu garin a hin ta kha ding a hi ti Sojin in a head phat nin chapang nu chu hu do ding ati tan hichi achun ama zo hi garin ata kha ding in ana tai chupe ta in jihun a hungin Sojin azinu chu hung hu do tai Sojin lungim ta lai achun chapang nu chu ve na hi le ima ati lo pha nin alungim na zo si ana phata na hi Sojin thilmu ho alongge la ham a hi lo le ahung hlung ding ham ti chu aba na hi hin he ding a hi tai chuzawa in ki saban munachun mel he lo khanin suitcase a hin kaya ahung chu mu thein ana umin
ama pa hi koi hiza ahin kai sunga chu ipi ham ti hi imacha anakhe theinai pon hichi ho zo si zong hi aban bana ahin he dingo a hi ajingjing ka in ni za nam kha zo le su sit ding kiti building maya chun police officer ni le building vesui pa chu hong ki mutai hichi pa chun police ho koma hichi building a ko nin thilaki go mange ti pha nin detective li in hichi building sa an a anazaw mi ho le subcontractor ho min chu anala in hilai mun chu anada thata na hi I head ding khanu chu itu sim seo hi hichi building to hungki mat hungki sei tha jing ding a hi ze a chu hichi building egial do jing diu vin tiam na in akinai ove abana sojin achen na in vela pa khana chun atawin ajipa na pi diary chu asimta na hi le ama nu hi housewife na hi etia kiji chu ahin sim do kitai chuzavin ama nun alung thima khat le kha aji achun akhut zong khat chu ana in akisu kha da na chun a omin hichi zong hi ipiti ham ti chu tu chan hin he chen ana hinai poi hichi pe ta chun sojin in amasa numai chapang akisu to pi no building sunga alu amu achun anung a hin dalin zan hi thil so achu na kisu kha lo hinam tia ado achun chapang nu in mai nu chu ima don but lavin mittal le lut na chun anavetai third floor ahin pha hunin chapang nu chu anakum tan hichi achun mai nu in numai chapang nu te in sunga gas po ke ding tabang khat chu along min in amukit tai athil mu chu ata hung hi khadem tia agin muwa alungim je achun aji pa ji hon chu in langa hung kile gang chal ding achun phone ana bolta na hi hechun sojin in amu chapang pan ko chu hin hongin na hi le room sunga kun in iphiam khana pu ke in me ana ko leu tai hichi zo chun ama ni ji cha hospital a chi hon chu hong ki mu in sojin in athil mu ho zo si jong chu doctor nu ko ma chun a seita na hi le doctor nu in hiti hin a ko ma hin seitai na thil mu hichi thil so chu khat cha o umpoi na hlo na kisu kha ji a na lungmi na na mu bo hin tin hichi ho tabang ke si amo umpoi na hlo na kisu kha ji a hung hlung ding thil na mu tabang a hi in hichi chu nang boin na mu na lungmi na na mu a hi bo ve ahi wangin sujanin athil mu ho chu ata ta hi ati in atu sei ho ta san pi lo zeu wachun lunghang ta in a hung po do tai hichipe ta chun sojin in chapang anamu te ni ki sukha puma hospitala a hun amu chun ki ho pi ding ati in kino ta chun a chi nai ta na hi le akom hun a pha in chapang te ni chu anamang tan hicha chun sojin in kathel mu hi pi ham tin ama le ama jong analung dong tai hichi a ko nai he theu cho hi le sojin thil mu ho hi ama boin alung mina anamu ji a hi ajing ni khu sojin amanga chun pasal khanin building a ko na asol hla atabang chu amutan ason hlapa wang chu koi ham ti hi ana hepoi achuti phani nama jong akisa to atiza na komin alum na ko na chun hungkin khangtai hichi thil mu ho hi phat ji sa gyal do ham a hi lo le amasanga thil hung ding ham ti ho hi aban bana ai hon jong hin he dingo a hi abana sojin in to sin a to thu hospitala ko na police ho he so wa ko na chun detective li le assistant pa hichi chung chang thu dong ding a chun sojin te na hung hon tai hichun amanin jong report na hin la do honin sojin ko ma madam nata sa chunga na kisu kha na dak tampi o min hichi hi to se na na to azong chu hi mai thei a hi kai hon ka hin kol gil na uwa hichi dang ho hi na kisu kha masanga chu hin te hichi hi na jipa to na kina ana ama na vo na dang ho ham tin ana dong hun tai sojin in a hin don butnin hiti ho tabang chu kai ni ki ka a khapui a uma hi le report ka hin bolding a hitai ati in tu chan hin ajipan hiti chun ana bol pon phachi soho jong kha cha ana gyal do theinai poi tu tua jipa chan cho hi le mi pha ho chan a hi assistant pan sojin cho hin dong kinin hikinga chu na jipa ho to na chi ham tia ado achun sojin in jong hi nge tin a hin don but tai hichun detective li in phachi sa kha cha ka gyal do ta poi na ti hi lo ham hi chi thu hi piti na hen ham tin Susan chu lungdang ta in anadong tai
Sojinin a hin don but masanga chun assistant pa na hin khaltanin gel khel hi in kai ho hin dan ka zuyo hi bove hichilaya hin soi ka in ati in report lekha chu anavet sa atan a hi report na vet na kunin azipa pin ni kho chu azing ni kho hi ti chu ana hetai Chuzawa police te in hilai mona dal ha kun hana chun detective li in sojin te ni ki chen nia lim ki kap akita amu chun lungdong ta in hichilaya lim ki kap te ni din dan hi adi tapui aki chen te ngole pasal pa azi lama ding ding no mai nu ve lama ding ding a hi amani din dan adi lo amu chun detective pa he lungdong be si a hi che thu chu anado a hi hiti chun amanin jong gyal kho be se lovin hilai mun chu anada la hon tai lima chu ipidinga chomchoma ding huna chule numainu ta asa chunga da ho chu ipiji a hamti ho chu thusim ki chailang le ihin he ding wa hi chuzawin azing ni kho azipa ba de hi je chun thilcho dingin pamlanga chun a hungdo tai hechun so jin nunga chapang kha to okis to tan amanu chu cham kha zo le min ahin eng bolding along me na so jinin amu kit pha na chun along gimpi in nunga chapang nu nung chu sojinin anazui ki ta na hi lungling lauta in sojinin nunga chapang nu chu akhamin chamkha zole nang hin boina na hin tu ding a hi hichipa khalanga chun daglin ta kha jong a umin akum chu kumsom liapat kumsom nga ho hiding a hi room sunga hin lun hi in tin nunga chapang nu chu ana kham tai chupe nin room sunga ko na pasal khanin koiham pamlanga chu tia a hin sei sojinin aza chun kasai pa chu hinte ati in nunga chapang nu ko ma room sunga lut loading a chun ana sei jing tai chu in nunga chapang nun he pa kai bove tia room sunga alut zawa chun sojinin kot wangka a nunga chapang nu apa khalanga akisu kha na dak chu amutan nunga chapang nu pa hi le imati ponte ati je in pamlanga chun cham khat ananga atan a hi chamkhat zawin nunga chapang nu cha hungdo tan ama nu hin khwa hi thil khat na tu ding a hi ti gen mon anei ji in anung nung chu hin zui ta na hi le chamkhat zawa sojin in dukan khana thilom ho avel lai ta chun nunga chapang nu hoi lai chi hitam tin ana hol mo tai hichipe ta chun mai khat na hongin sojin ko ma sojin hoi lai mo monga uma chi na hitam tia a hin do achun sojin in ama nu chu koi a hi ham ana hepon ana gel do thei ta poi khanun sojin a he ja cho hin don bo na hi in sojin in jong a he dan dan a chun ki mu kha lo na so tai medam na lim jong an ki khel he jing tai tin ana sei tai chu in khanun epidinga medam tiani ko ham nanga dinga hi banga ki lungi ma chu kyau kha lo na jong pha so ta pi hi ta chu me ati in painting class khana chun sojin chu ana puita na hi sojin hin pha chi sa khat cha agel do ta pon a he ta poi ti chu he then ana tan chupe ta no mai chapang khanin mis tia a hin ko nu jong chu koi a hi ham an he ta poi khanu chun sojin chan ave in hi che chapang nu ki san ne he lo hitam hilai muna kum izan ham khat na tonga na to na mun ki san jong na gyal do lo hitam tin lungdong ta chun ana dong tai hi chun sojin aton a chun atowin phachi sa ho cha gyal tan hi cha ko na he theu cha hi le no mai nu hi a teacher khat an hi ti chu hi hichilam pang hi azipa ena ko ma khat vei cha ana sei pi kha nai pon ama non jong phachi sa khat cha ana gyal do poi khanu na sei be na nazipa na vo ji ne eng bol ji ho chu pha hitam molle thanga nakal hiking na bol ho ji jong ama pa chun ana za da ji hi lo ham tia a sei sojin in aza chun alongge la akichin mo khana na tai hichi cho hi le ama nu adam do zawa ki pana azipan khotna thla kha lo a ho sa kha lo a hi in kilung sit pi ta a pi a hi chu in sojin in dek sunga azipa na to na ka na mu chun address ki pi chun aga chi ta na hi le office su pha so ta pia panen ani ki kha atan asunga thil ho jong ani ki chun tu cha tan a hi chupe ta security kha na hongin sojin ko ma madam nanga jong na summang ham hung mahung la chun phadi hi za hichi office hi bank ra ma chi pha na aki khana thlagu ma chi tai hichi thu aza chun azipan akoma thil khana ime ti chu gin mo na ananei tan lungno mo ta chun in lang chu ahung kile ta na hi in ahung kile chun azipa ji honin ananga in
hoi langa na chi momong ham phone na ki bole la na lapun ko office wa jong naga chi ham tin adong tai Sujin in a hindon butin na office o bankrupt ma chi pha na Canada langa ki chon ding na ti hitam ati achun jihunin hichiji cho hi poi aboi ima a umpoi ichi masong hana thilzo si ka su tup ding a hi amomonga ko office wa chu ipitin na gachi ham tin adong ki ta na hi le Sujinin ka art school wa ka gachi hi bawe tia a hin sei jihunin aza chun lungling law hen hunin achuti le phachi so zo si na gyal do hitam tin anadong ki tai azipa chana mu chun Sujinin hichi hi pi se na umam phaso ta pi kana to na munjong ni sai pi lautin lungna ta chun ana saitan hichi ho ji zong cho hi le Sujinin diary asima chu housewife me tia anki ji ji azong chu a hi hichun jihunin azinu ko ma lungno mo ta in banga painting kita a hi nang ji a hi to se na tu na a chu na khot na ki su kha hi in na zan hon painting avela na bol thei loading a hitai anati uve kai ding bo ka ki gela kana i ma hi pon ana sei taleng na lungno moding ka het sia na dam do zo ting sei ding ka ti a hi bo vetin azinu chu ana thlem ta na hi aban sina detective li le assistant pa in building thil aman ja CCTV footage so chu cheng hun ta na hi le building ki sa na langa gari khat hlei chu anamu hun tai hichun amanin jong gari torpa lim chu azum hunin ave hun ta na hi le numainu Sujin azipa jihu chu ana hi tan amanin jong gin mo na sangta khat ana nei hun ta na hi alang khana jihu kuimo lo na room khat na chun alu nin drawer la chun thil ana hol tai hichia zinu passport a hin la do a ko na chun jihu hin a zinu a ko na thil khat na ime ti chu kitchen ta a he the chun ana tai ipi a im ham ti chu I hin het wa ding a hitan alang khana Sujin thil office a ko na hung ki thon ho chu amanun jong a hong do in anavetan a hi hichi thil la chun pasal khat to kilung sita akika bom na hun lim o jong chu Sujinin a hin mutan ama nun wang hichi pa chu koi a hi ham ti anagyal do thei ta poi hichi lim amu chun ama jong alungdong hle jingin ji tau je hello pha na chun room lang zonin leaf chun a hung tai chupe nin koi ham khat kino ta chun leaf sunga chun a hung kalu nin ama pa chu nunga chapang anaki mu pi nu apa chu an hetai hichun ama pa phone chu call a hungin aman jong aki hopi in lunghang ta chun hiti hin ana saita na hi in kalhun ding a hitai kachanu chu anui na dal ha zawa pana ka hin ve suai hi in ka thu thu a hi halim jong hoya hi in bara jong sol thei a hinai anu zo hin ama jong kila tan hitia ama pa na sei no mainun aza achun tiza nan adim jengin ama pa hin achanu chunga iphiam khat na bolding a hitai ti chu an heta na hi hichikiu hilovin nunga chapang nu chu apa in tha ding atia alol ame epi jong chu along minin a hin mukit tai chu in no mainun hichipa ko machun na chanu na hin to kha popowa hi le report ka bolding a hi atitan hitia a hin sei khat pa na za chun alung a hung hangin nang ipya ki gyal na himtin no mainu jong chu tha ding anatita na hi hichipet ta chun no mainu alung mina nunga chapang nu apan athago na chu pasal khat room sunga hung lu na nunga chapang nu apa alu aje pi a suitcase khana anakai chu alung mina anamutai alang khana jihu in a hung hlungin chung langa no mainu pen gin aza pha na chun ama jong hung thlei to na hi le tizata le kichata a azinu lifa ko na hung pot da a tola ki zamsu anamutan a hi chu in Sujinin azipa ko ma tizata achun athat gupa room number 7016 anasayin jihunin jong azinu avena chun ati aza in live sung cha veta na hi le koi amu homwang chu anaki hapoi aban sina detective li building na lang chun hung kit in hichi building jong chu kisusiwa ading a hitai hilai mo na ana pa sai na achun hichi building asa alam kai chu jihun a hi in bankrupt ma hiya lon asa zolo pha na aban azom lo a hi tua hi ama hoilai mo na ham ti koiman a hepoi
Hichun detective li in building ho dan cha ve in hiti hin a hin sei tai jihun a jinun hiking ka china a mun sang ta khana ka kile thlai ati hi lo ham hitia chu ipidinga a sei hamitia hi le jihun a jinu hiking a chia akile thla na chu hi chi building hi hin te tia gin mona ana nei ji a hi building ve suipan detective li koma thil amangul a chu jihun jong jaw ham tin a dong ta na hi le detective li in hichi project nga zawzo si hi kiging mo a hi in amuhola chun nang number 1 na hi e ati in hilaimun chu anada thata na hi detective li hin jihun hi alima bo a het ata awang akimukhanai hunpun hilaya building vesuipan jihunin lon asa azolo ji a kisial do a hi in ama pa na hi koiman a heboi tia ana sei chu ai ho thusim a sei le angai ho zo si dingin lungthe na khat chu ipijing uve Tunia Korean movie Recall Kiti 2021 kuma ki release part 1 isai now chu hi chan hin akichai tai akibui ji in thusim a bon bon akisai chai thei pon hi je chuna part pa na ininga jing dingu a hi hiti ho tabang thusim ngai num ova hi le subscribe bol lo la hon subscribe ana bol hitin like share comment jang ana bol che uhite abana pa tu to ikimu to masang ovin anadam sia sel hitin hichi tu sim hi jingka na ngaya hi le jingka pha suna na ngaya hi le sun pha zana na ngaya hi le mangpha